Barakakomeza kutumvikana hagati mu karere k'ibiyaga bigari biri kuvugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo no kuvuga FARDC zongeye zikarasa umujenerali ukomeye cyane wo muri 23. Iyi ntambara imaze igihe kinini iri kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intambara imaze kugira urwego rwo hejuru bitewe nuko umunsi ku munsi nubwo hagaragara kujya gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya 23 ndetse na leta ya Kongo, ahubwo bibyuka urugamba rwahindutse urundi. Uru rugamba rwaba urugamba rukomeye cyane mu mwaka wa 2025 ntangiriro z'uyu mwaka nibwo nakugeza amagingo anga byakomeje guhinduka ibindi. Kuri uyu munsi rero muri Rubaya hakomeje kumvikana amasasu menshi ndetse adasanzwe. Imbuzi ndize ko muri Rubaya ari agace kamaze igihe kinini kayoborwa n'uyu mutwe wa 23. Aka gace kandi kakaba arimo n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, kikaba ari kimwe mu bintu bikomeye leta ya Kongo yifuza kwisubiza mu minsi iri imbere. Tuzaza kugaruka no ku makuru ari kuvuga kuri uyu mujenerali ukomeye cyane wo muri 23 waje kuraswa na FARDC. Uyu mujenerali ninde? Uko biri kose n'umujenerali uzwi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibigeneye n'urupfu rw'uyu mujenerali biraza kugenda gute? Se leta ya Kongo iremera kumanika amaboko cyangwa mu 23 iraza kwemera kumanika amaboko? Twifuriza ibihe byiza rero mwe mudukurikira muri hirya no hino ku isi hatandukanye. Turacyari kuri Aki Empire TV, ote kugaruka ku makuru ari kuvugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukagaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Tuzaza no kubabwira byinshi kugeneye n'ibiri kwa mu gihugu cya Senegal, aho biri kuvuga neza ko minisitiri w'intebe yashwanye na President Faye. Ibi ni inkuru zikomeje kuvugwa hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ibyo gusa turazaga kugaruka ku mugore ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda, abatuminwa bose hirya no hino mu gihugu cya Uganda. Uyu mugore bivuga neza ko nawe yari president w'inteko nshinga amategeko, gusa akaba yari kuyeho imitungo myinshi muri uburasirazuba bwa Uganda ndetse no mu bice bya Uganda bitandukanye. Akari umugore wari ufite amafaranga menshi abarirwa mu madolari menshi. Tuza kugaruka ku bikorwa bikomeje kumuvugaho ku ikanzu yari yambaye ibihumbi 600 by'idolari, amafaranga arenga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse yewe nuko uyu mugore akomeje gufungirwa mu burasirazuba bwa Uganda ndetse no mu bice bitandukanye bya Uganda, bakakomeje kumuvugaho Anita. Murakaze neza kuri Aki Empire TV, aho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse cyane tukaza kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza kuri mwebwe mudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Niba muri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire tuti mukomeze kwihangana kandi mukomere. Nyuma y'uko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyongera, benshi bavuga neza ko iyi ntambara zimwe mu ntambara zikomeye zikomeje kuba mu mugabane wa Afurika yose muri rusange. Abandi bakavuga ati nubwo intambara ikomeza kuba, abarebera baba barebera, harimo na leta y'u Rwanda ndetse n'izindi leta zitandukanye. Muri Rubaya rero hakomeje kumvikana amasasu, abaturage bamwe bahunze bakava mu byabo, abandi bakavuga neza ko igikomeje gutuma bahunga ari uko batifuza gukomeza kwicirwa muri aka gace ka Rubaya. Si ibyo gusa rero, tubabwire neza ko hari ubwo bajenerali bakomeye cyane bayo mu 23 baje kugwira kuri uru rugamba rwari rukwera muri Rubaya. Kimwe mu bintu byakomeje kugarukaho n'abantu benshi batandukanye, uyu mujenerali utaramenyekana izina, gusa ivuga neza ko ari umujenerali ukomeye cyane muri M23. Abandi bakavuga neza ko ari generali ukora ibikorwa abandi byabananiye, akaba ari generali kandi ushobora kuzatuma ngo M23 itsindura urugamba rwo kurwaniramo na leta ya Kongo yose muri rusange. Ku bijyanye n'ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu tuvuga na leta ya Kongo ifite umutwe wa gisirikare witwa FARDC iri gukora ishoboka byose kugira ngo yigarurire iki gice cya Rubaya, aho bivugwa neza ko hari amabuye y'agaciro menshi. Bakanavuga neza ko badashaka ko mu 23 komeza kugenzura bino bice harimo na Rubaya n'ibindi bice bitandukanye. Tuzaza no kugaruka kandi kubabwira neza ko nyuma y'uko ibi bice bikomeje kuvuga gutyo, leta ya Kongo yateguye urugamba rukomeye cyane rwo kuzigarura kano gace ka Rubaya kamaze igihe kinini kari kuyoborwa na 23. Abandi bakavuga neza ko Rubaya rwose ribuze kuba iya FARDC nkuko bikomeje kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye. Nkuko nayo bakubwiye rero, hari intambara hagati ya president w'igihugu cya Senegal ndetse yewe na minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Bivuga neza ko kugira ngo President Faye ashirwe ku butegetsi cyangwa ajye ku butegetsi bifashijwemo n'uyu minisitiri w'intebe. Gusa amagingo angaya ku ijoro ryo kuwa gatanu ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu nibwo president w'igihugu cya Senegal yavuze neza ko uyu mugabo yamwirukanye. Niba yirukanye minisitiri w'intebe, birumvikana neza ko n'abandi ba minisitiri bose, guverinoma yose igiye guhindura isura. Ibi byaje kurangira bavuze neza ko uyu minisitiri w'intebe nawe yavuze ati ubu noneho naryama nkasinzira. Ni gute abagabo babiri bafatanye ubutegetsi kugeza amagingo anga bakomeje kuvugwa ko batumvikana, ndetse no minisitiri w'intebe akagiye kuba umwe mu bantu bagiye kurwanya ubutegetsi umunsi ku munsi bw'ejo no ku
politike. Babwire neza ko muri politike nkuko byavuzwe na President Nelson Mandela, muri politike nta nshuti ihoraho ndetse nta n'umwanzi uhoraho. Ayo ni amwe mu mabanga ya politike tugomba kumenya. Tunababwire neza ko kandi muri politike wari inshuti yawe ejo n'ejo bundi yahinduka umwanzi we. Mwakoze ni kubana nanjye, reka tuze kubana ku makuru ya mukanya.